السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سبتان رضا تے تساں دیکھدے پے سبتان رضا چینل سارے کروں پہلے کر دو سبسکرائب تے بیل آئکن دا بٹن ضرور دباؤ تاکہ جرا بھی نواں ولاگ آوے تارے تک پہنچ سکے جول کے تے ہن صبح دا ناشتہ کرنے پے ٹائم تھی نہ پے 11 دا ہن تک کم کرنے رہ گیا ہے جول کے ناشتہ کرنے تے اون دے بعد ویڈیو بنے میں ہی ٹائم آیا بیٹھا اپنے چوک تے تاں اتھاں گپ شپ کریندا بیٹھا دوست نال دوست جاؤ دے تھوڑا جہا کام کرن تاں واہ ونجے والا اون نال گپ شپ کرنے والا جمعہ ٹائم تھی اسی لیٹ یا چل لیٹ ہی کنا آئی والا گھر ویسو دھاسوں دھوسوں خالی لیٹ جو کہنا تا گھر ہی بہوا گرمی فل ہے تا میں تیاری کر کے ہن جمعے دے وینا پیاں دوست کو کال کیتے میں ہونا پہ بلا کٹھے موٹر سائیکل دے وینی ہے گرمی فل ہے میں ہنے گھروں نکلیاں اے دیر ہے سارا ماشاءاللہ پیچھو گھر کھڑی تھیا تا گھروں ہنے نکلیاں باہروں نکلیاں اتنا گرمی ہے کہ میرے کپڑے ولا سینے تھی کن پسینے کنوں تا اتنا کوئی اتھا ڈس دے پسینے دیکھو اے فل گرمی ہے پسینہ تھیا کھڑا میں اساں وینے پے ہیں ملتان ہر جمعے دے جمعے وینے ملتان ماشاءاللہ ملتان شاہی عیدگاہ مسجد ہے اتھیں دربار شریف یہ سارے پیریں دی تا ہر جمعے اڈے ہی ویندے ہونے ہیں این جمعے بھی انشاءاللہ وینے پہ دعا کرو اللہ خیر کرے خیر نہ ونیو تے خیر نہ لوں بیڈ نیوز ہے کہ جیوں تک پیچھو آکھے میں اساں وینے پیاسے ملتان بہرحال تیاری شیاری فل کیتی کھڑے سے گڈی والا بھی آ گئے بندے پورے کا نہیں تھے والا اینڈ تے 2 بجے دھوکا دے دیتے بس والا کینسل کر دیتے انشاءاللہ نیکسٹ جمعے ہر صورت اگلے جمعے ہر صورت ویسوں دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے کو ہدایت دے جڑا کوڑ شوڑ نہ مارن پہلے کنے جلسوں والا کنے بے نہیں سویندے جی میں کہ تو پتہ ہے آج تو تقریباً 4-5 دیواراں پہلے ساڈا پانی دا وارا ہی تا اساں کماند کو پانی لایا سے اج جول کے کو چیک بھی کرنے ملتان بھی کہہ نہیں سگے چلو ملتان ویندے والتا ہی ٹھیک ولا تو کو چیک کرنا پویا کیونکہ والا ٹائم ہی کہنا ملیا ہن اجن ولاگ بھی بناونا ہی تا ولاگ ہی بنے نے جول کے ویڈیو مکمل کرنی ہے تو چیندے دے سو اج ہے نا کیوں پاتی ہوتے پتہ نہیں میں نا کی گل پاتی ہوتا اج گرمی فل زیادہ ہے میری اکھیاں درد میں دیندا سوتا کہ نہیں این گل میں کہ چلو کوئی نہیں چھان لیا نا پا گنوں والا فٹ تھی ویسی چلو بیا کشن اکھیاں درد تک نہ پوسی این گل میں نا پاتی ہوتا ویواز ایسا ہے نا صحیح لگدی پئی یا کوئی نہ خراب لگدی پئی تا میں لاسٹ ہے نا کہنی لگدی پئی تا میں پاتی ودرا سا ہن گئے پہنچ اپنے کماند والی جگہ دے تو کو جول کے کماند بھی دکھے نا کہ کماند کیویں تھیا پے ماشاءاللہ میں کو تانگے کنوں بہتر لگتا پے جڑے میرے پچھلی ویڈیو جہاں ڈٹھی سی اون دے وچ اساں جڑا کماند ہے کو پانی کھاد سپرے دتیا سے تا اون دے کنوں میں کو اج جڑا نا اے دیکھو یہ سارا کماند بیسٹ لگدا پے پیچھے چیک کر سکدے وے پہلے جڑا اوئی چھدرا بھی آئی تا مردا ویندا ہے کیونکہ پانی دی کمی آئی پیلا تھیندا ویندا ہے پتہ نہیں کیڑے بیماری آئی تا کو کھاد سپرے دتیا سے تا اے صحیح تھیا پے جڑی پہلی منڈی ہے ہن جوڑ کے دوجی منڈی چیک کرنے دوجی منڈی کیویں ماشاءاللہ اے تساں پیچھے دیکھ دے پیو سو دیکھ گنو پہلے تا ایو کمان جیرا ہے ایو مردا ویندا ہے تا اون ویلے میری قد کنوں چھوٹا ہے ماشاءاللہ ہن میری قد جتنا آیا ودے میرا کمان تا بہت خوشی تھی ہے جڑے ویلے میں اپنے کمان کو ڈٹے میں خرچہ بھی کیتے تا ماشاءاللہ اگو فصل ہی تیار تھینی پئی ہے بہت ہی کمال ہے تا اے ڈی اے پی دتیا سے این گل قد بھی چھک ہے تا ویواز تو کو دسدا پیا سی اگے کماند مردا ویندا پیلا پیلا تھیندا ویندا تا ہن پیلا پیلا بھی کہ نہیں تھیندا ویندا ہن بالکل ہی ساوا تھی گئے ایگو لیمڈا بھی پتہ نہیں کیری کیری سپرے دتی کھاد دتی ہے تے پانی لائے کٹھے تا اے جڑی پہلی منڈی ہے ماشاءاللہ اے بھی بہتر تھی پئی ہے اے زیادہ دوجی منڈی جڑی ہے بہت زیادہ صحیح تھی پئی ہے پہلی منڈی کنوں بھی تو کو اگو جول کے بھی دکھے نا اگو کیا صورت حال ہے کمان دی یہ تو چلو میں ایک پاسو کھاڑ کے میں خوش تھیا کھڑا بھئی تا ہے چلو کمان صحیح تھیا پے میں تا دوجے اگلے پاسے بھی صحیح تھیا پے کمان میں تا میں کوئی نہ سونی لگدی ودی پاتی ودرا میں ویوار دسا ہے نا صحیح لگدی پئی یا کوئی نہ پاتی ودرا یا نہ پاواں اذان تا تھی گئی ختم بہرحال اے جو اگو جول کے دسے نا تو کمان بھی ماشاءاللہ میں تا اگو بھی صحیح تھیا پے پیچھے چیک کر سکدے ہو اوڈے اور ایک اتھ بھی کمان ماشاءاللہ صحیح تھی پے میں کو تو ہر پاسو صحیح لگدا پے تا ویور سوسان سے تو اگے کنوں کمان سارا فرق پے یا کوئی نہ فرق پے تا کمنٹ سے ضرور دسے انشاءاللہ اگلا وارا بھی میں کرسوں کھاد سپرے دیسوں ہر صورت ایک اجن بھی مزید طاقتور بناونے جن طاقتور اس طرح کہ نہیں تریم تی ہے ودین کمان دے چ شاید گھا کرن میں کو خطرہ ہے سارے کمان دی چ گھا نہ کر گنن تا میں گل کھڑا بھی آنا تا میں ہن تو نہیں گھر لگا ونا دیکھدا کھنا حالی تک کہ نہیں پیٹھیاں بیک کمان دے پے گن چلو اللہ یاد ہے میں اساں گھر ونوں گرمی حالی تا تساں ویورز میں کو دسائے ہر صورت کے سارا اے
कमान सही थींदा पे या कोई ना सही थींदा पे तो असां अगले वारे भी में लैमडा ते को जेरी खाद स्प्रे होंदी वो देसूं हर सूरत मैं तो को आख्या मी वो कमान दे पे नहीं तो देखो 2-3 ती बियां भी आइयां पैन जेरा ए भी घा कराना आइयां पैन तो असां हुण जुलदे पे अपने घर दो तो मुझेरे फोन करे ना को आदा आ ते दो 3 ती आया वदियन 3 ते खुद रोक असां किवें रोकूं भाई कमान दे च घा ना कर ना विवर नमाज का टाइम थी गया मैं भी नमाज पढ़दा ते तुम भी नमाज पढ़ो जेरे विवर मेरे नमाज का नहीं पढ़ते बराए मेहरबानी हो बेशक मेरी वीडियो न देखकर उन्हें को अच्छा नहीं लगता था मैं उन्हें को यही आखसा कि 5 वक्त की नमाज ही पढ़ी करो चलो मेरे किते ना था अपने किते पढ़ी करो विवर्स मैं आखे मैं वेना मैं मोटर दे वजू करे ना बरा लई टिकाना आज दुआ की करो अल्लाह ताला ये लाइट वाले को हया देवे शर्म देवे माह रमजान भी इन्हें इवें किता है कि 1 घंटा लाइट देने 1 घंटा न देने इतना गर्मी के देखो मेरे को पसीना होने ना लकड़े भावें पिछला टाइम भी है तो अल्लाह इन्हें किते इया भी है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत देवे चलो दिया कशाना डेंदा लाइट तक खड़ा में कोई ना डेंदा लाइट ही नहीं खड़े गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बंदा पसीना पसीना थी वेंदे चेक कर सकते हो मेरे फेस के उत्ते कि कितना पसीना आ गया मैं नमाज पढ़न गया तो लाइट कहना इतना पसीना आ गया तो फुल तो अल्लाह ताला लाइट वाले को हिदायत देवे तो दुआ की करो बस जेरे मेरे कज़न आने पैन मैं दुकान दे सजे ने मैं नमाज पढ़ के दुकान दे वेंदा पिया मी तो बरा ले वापसी वलिया ने इन्हें हुण वैसे मैं दुकान दे हर सूरत इडे महीने नाल नहीं वेंदा आया मैं दुकान दे जिमें कि वो कब्रस्तान पे कब्रस्तान चो थी के इतना बैठ रह गया छोना गप शप की इतना हूँ आज नेट लगता पे छुआर वॉलीबॉल खेसन तो इन्हें बाल कहना ये मेरा मुलेर वदे मोटा ही बाल चाहे तो हूँ खेसन छुआर देख दिन वीडियो को बना पे दुकान दे बैठा है यहाँ अपने दोस्त नाल गप शप करेंदा बैठा तो टाइम ही पास करना है विलाग ही बनाना है चलो मैं कि विलाग ही बना गिनूँ तो टाइम ही पास कर गिनूँ पर अजकल सीन ही नहीं मिलते पता नहीं विलाग बंदा केरी शायद बनावे जोरी रीत बस इवें टुरते फिरते वदे विलाग ही बने वदे ये जरा मेरे पीछे देखते पे होंडा मोटरसाइकिल है फॉर सेल है तो 22 मॉडल है इनकी कंडीशन खुद ही चेक कर गिनो 22 एक ही है 22 मॉडल है तो इन्हें कीमत दसो साको कमेंट से असां विचेंदे पे मेरी टिकटॉक दे कट्ठे मेरे नाल वीडियो बनाते हरामी मोटा थी जूंडारे पता नहीं क्या खाना खाते सी बस मोटा था कितना ये इतना मोटा थी अगड़े चेक करो अगे मैं दे नाल भाई एक वीडियो ले उनदे पतला इतना मोटा है पता नहीं क्या मसला है हुण साइकिल चलाना पे अलबत्ता सुक्का थी उन्हें हुण सुक्का थी वैसे कोई ना हुण थी ऐसे खिलदा क्यों डांद क्यों पटने भाई दोस्ते नाल गप शप करके ते मैं आ गया मैं वापस घर रोटी शोटी खा दिए हुण गप शप किते अपने भिरावे नाल तो इत्थे ही वीडियो दा एंड करने तो सारी वीडियो अच्छी लगी तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन दा बटन जरूर दबाओ ताकि जरा भी नवा व्लॉग आवे तुहाडे तक पहुंच सके